Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo, ti maudi apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Oh, adda ka mo't gaya man insan. Wan, insan. Ay na, agyaman ako nay ha? Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Awan anyaman na, Mariel. Basit laban nagdaytoy. Siguro, no awan kayo at tumultulong kanyak. Jack amunon niya't nagbambanagak ita. Ha? Iso aday ito yung araramidan nyo kanyak. Utang ko anaimbag anakam kada kayo. Ay na, manulaangan abulan ti Urayan. Agturpos kamatan iti panagadal mo. Wan nga ron nanang. Saan la siya tagturpos Kadwak ni Lorraine. Uwan nga agpayso. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo. Siya kon ti kararagsakan nga ina. Wan nanang. Kalpasan ti panagturpos ko. Mangsapulak matan iti panggadak. Addakan kadayta anak ko. Pagyamanak, taininot mo matan ang matungtungpal lagi ti arapaap mo. Wan nanang. Kat gapo day tayo ti sakripisyo yo. Iso apara kada kayo day to'y apanagbaligi. Naimbag pa'y kang kainsan. Makaturpos kayon kan ni Lorraine. Sana bali May salang mat atawon kat agturpos kanton. Mabiitin day tayo insan. Insan, agsardengak sa inton sumaruno a semestre. Anya? Apay ngay? Insan, agkurkurang ngami ng tibus-busa. Kan saan matan ang makatrabaho ni Papa? Ay, sayangin agsardeng ka. Ano sa mon? Mabiitin day ta. Wen matkit di Ala, di kagdanag Kalpasan ti panagturpos ko. Agtrabaho kasigod. Iti kasta. Matulungan ka. Sana mabalin nga agsardeng ka. Anya, kasta timbaga ni Jordan kan ka, anak ko. Wen, Mama. Iso ang mababainak iti kasinsin ko. Adun tinaitulong na kanyak. Sobra-sobra pa'y. Nasingpet talaga ni Jordan. No sa anak ko maanak ibarbarkada idi. May sa ako mamatan kadagiti agturpos. Ay na, di mo ibagati kasta, anak ko. Gaputa blessing mati apo kumi kada tayo. No addaman dagiti nagbitutam, saan akaraman ti anak mo. Gapukan ko nagbalin ka anatibkar. Gapukan ko makitak akabaalamon nga aramidan dagiti banag, asaan mo ang maaramid idi. Pwede na day ta, Mama. Ti anak ko, ti inspirasyon ko. Agraduar ka gaya man ka, anakan. Talaga nagbiit ti panawan. Wananti, kamo dyan na. Nalpas mo't lang ang tirigat ko. Sana bale ka, anakan. Adun to ti supapak ti amin a sakripisyum. Sapay la ko maanti. Awan imposible iti kaskan ka, Barok. Itultuloy mo ti kinasayaat mo. Tapno adun tupay ti parabor adumtangkan ka. Wananti, tay tateramidek. Ay, kasla ka laang idi mapan kayo ag part-time ijay ili. Ngamita, agturpos kaan. Naragsak ka pa nagturpos mo, insan. Kastamot kan ka, Lorraine. Agyaman ak unay ken kainsan. Agyaman ako, Nay, Mariel. Ay na, nakaragrag sakak. Tanay matangak ti panagturpos yo. Sapay lako ma, tadumtang tumat ti panagturpos ko. Di ka mapukawan itinamnama, Mariel.
Kabailam na ita. Amok akabailam nga aramidan ti amin. Tapno makaturpos kan tumat. Wen, kat agyaman ako unay, Lorraine. Ala, umay kayo inton malam ijay balay ha? Ijay tayo nga agselebrar. Wala, talaga nga umay kami. Kadwak da mamakan papa, kastamot ti anak ko. Oh, adto ti 2,000, Jordan. Si kantulatan ti makaamo amang tadkin ni Mariel. Imbag lang nga adda na yun ng daan tim, abos-bosan ni Mariel. Nang runa itakit pa nag-e-examen. Ay, uwin nga rod. Ay na, agyaman ak unay ken ka ah. Di mo kapkapin ano ni Mariel. Angem, naayat ka lata tumulong ken kwa na. Ay na, kasinsin mo ni Mariel. Kan may sa, amuta tirigat, no kurang ti kwarta. Iso at tulungan ta. Sana bale, awan pa'y mati sa bali a paggastusak ita. Kastamot kan ka. Agyaman ak unay, Lorraine. Ala, inton malam, nayunak mati inton mo a kwarta. Sakbay nga itulod ko ija balay da anti. Oh, apay day ta kwarta abilbilangem anak ko. Kwa na nang, nagsweldo ak ngamin. Kastamot ta ni Lorraine. Nang tad iti 2,000. Nayunak mat iti 2,000. Iso a 4,000 amin. Kat, pamayan nyo iti day ta anak ko. Namin ano ngaminin ang naibaga ni Mariel nga agsardeng iti panagadal na. Gapot agparikot iti kwarta abusbusan na. Ingkarikan ko na at tulungak na makataggadak. Ay na, naimbaglaang ta na panunot mo day ta anak ko. Wala nang. Jack ipalubos asaan na makaturpos ti kasinsin ko. Apay dito akwarta, Jordan. Awatan nyo, auntie. Imbagla makatulong iti panagadal ni Mariel. Ay na, agyaman ak unay kanakan. Apag iso, agparparikot kami iti pagtuition na ita. Kasta ka di, auntie. Ala, sapel ako ma. Ta makatulong dito basit agatan ana itadmi ka ni Lorraine. Agyaman ak unay barok. Diyaka mo no kasano kami ang makasubalit iti kinaimbagyo kada kami. Ngam mo nga adun tupay ti parabor adumteng kada kayo. Sapay ko ma, auntie. Iti kasta, matulungan minto ti anak ni Mariel iti panagadal na. Talaga nga awan ti makunakan kakaanakan. No iti kat awan pamatik iti kabaalam. Ita, talaga proud akon kan ka. Agyaman ak unay, auntie. Mababay na kon ka ni Jordan bakit? Ay na, no awan day dya ka anak ma. Nalabit nga idi pailaang. Kat nagsardengan ni Mariel iti panagadal na. Kasta akmatlakay. Numabalin la kuma. Jakon awaten ti kwarta nga ititad na. Angam kasapulan tayo mo. Sana bale. Tainton makaturpos mo ti anak ta. Agsubalit tayon tumot iti amin a sakripisyo da Jordan ken Lorraine. Kasta mo ti kabsat mo. Sapay la kumangarot ta kasta lakay. Makitak met nga igagait ni Mariel ti panagadal na bakit? Rumbang laeng. Ngamin, saan la adata taggasgastos kan kuana? No di kat karaman da Jordan kan Lorraine. Nakababayin pa'y nga rudan. Numabalin la ko mga isupliti na palapas. Tasaan tay kumaida ang nagar-aramidan iti dakas. Tapno awan ti rumbang apagbainan tayo ita. Mama, apay dito kwarta ayaw awat yung. Kuha anak ko. Intad da Jordan kan Lorraine. Para kanukan ka. Imbagla ka no ang makatulong iti panagadal mo. Anya? Ala, awata mo anak ko. Amok akasapulam da ito'y. Agyaman naklaunay iti kasinsin ko. Apag iso, kasapulak launay ti kwarta, mama. Saan ngamin nga umdas ti matmat gadak iti restaurant apag part-time mak. Talaga saan anak ko.
Gatas pa ilaang ti anak mo katsanen nga umdas. Iso nga agyaman tayo iti kasinsin mo, kastamatan iti kaayan-ayat na. Anya? Uray ni Lorraine akayan-ayat ni Jordan? Tumultulong ita kan ni Mariel? Uwan, ampiang. Hoy, anyan. Sapay la kuma, tama ka amiris ti kabsat mo. Maamiris na kumadag iti panaglablabos na idi kada kayo. Nagbalbaliw dan, ampiang. Hoy, kunam lang amin asino da abaknang. Kunam lan no di da kasapulan ti tulong mo. Ay, angam anyangay ita. Da kayo tinangnang run amang tultulong kadakwada. Husto kay ti dayta. Ngam ita, nagbalbaliw dan. Kun maragsakan akmet, gabutaw madanimetan ti panagturpos ni Mariel. Ay, no awan siguro di anak mo anang suporta kan kuana. Ay na, jakla amon. Sa anak ang maumang agyaman kada kayo, insan. Kastamutan ka ni Auntie Sandra. Ken, uray si ka, Lorraine. Saan taman nga agkapkapin nga tinultulungan na. Awan anyaman na, Mariel. Pakaragsakakit di Takamaudyanan na, makaturpos ka matan. No awan kayo. Saan ko anaragpat dayto nga ayan ko ita. Awanan yaman na insan. Kas iti kanayon kumad nga ibagay diken ka. Agtitinulong tayo. Ket agyaman aken ka. Gapot awray makitak dagiti rigat mo. Manipod intuloy mo ti panagadal mo. Insakripisyum ti oras mo iti panagadal mo. Ken ti panangaywan mo iti anak mo, insan. When insan, manipod na adaanak iti anak. Nakapagpanunutak. Kat dagiti rigrigat ko. Nagbalin akarit. Tapno ituloy ko ti agadal. Ha? Manang ninda? Ni, itamang pa nga imay kayo dito yung tersenak. Anya ti masapul yo? Umay kayo awisen, ampiang. Ha? Umay kayo ijay balay ita. Adamat basit sa ganami. Graduation ni Mariel. Ha? Ay, kasta ka di, manang? O sige, umayak. O sige, ayabam to dagiti kabalay mo. Umay kayo makipagragragsak kada kami ita. Uwan, manang. Congratulations, Mariel! Ay na, maragsakan ak unay para ken ka. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka maten. Agyaman ak unay, manang ampiang. Ay na, amo, Mariel. Bilaybakan ka. Ha? Apay anak ko nam tikasta. Una. Gaputa uray addan anak mo, intuloy mo lata tinagadal para iti masakbayan. Wen, manang. Adu dagiti nagbalin alapad iti dayti apa nagbaligik. Adu dagiti naglabasak arigat. Kastamutan ka dagiti bambanag. Tapno sumardengak. Ngam, jak palubos. Ad-adakit di anakaritak. Nagsakripisyo ag. Iso nga ita, makitak matan ti bunga ti amin arigrigat ko. Ay na, ibang-iba ka talaga, Mariel. Saan asi ka dyan sigud, Mariel, nga maamok? Agyaman na kiti day tapa na nga presyar mo kanyak, manang ampiang. Awan anyaman na. Basta, congratulations ken ka. Ken, kastamatan kadagiti naganak mo. Nagananos da iti manuatawan. Ken siyempre, kastamatan kada Jordan ken iti kaayan-ayat na. Nang runa ken ni Manang Sandra. Congrats kada kayo amin. Worth it ti amin a sakripisyo yo.
Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo a napaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Naamuan dagiti naganak ni Mariel ang masikog daytoy. Kat saan ang maaklon dagiti naganak na. Kanayon dangarod a pagsasaawan ni Mariel iti saan ang nasayaat. Napan ni Mariel iti tersena ni Ampiang. Kat dita ang naranaan ti ina ni Jordan. Nagsarsarita ngarod dagitoy. Kat nasayaat tinagbalin alin nanganda. Naamuan ni Minda tinapasamak. Iso a pinalagipan na ti kabsat na. Nasdaaw mat ni Jordan, iti kalaat a panagbaliw ti ugali ni Mariel. Imbaga na nga rin daytoy iti kaayan-ayat na. Agingga anak una ni Lorraine, asarungkaran na ni Mariel. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ada kami nanang, kaduak ni Lorraine. Kat umunag kayo Apag iso, adda ni Mariel ditoy. Naimbag nga oras mo, Mariel. Kastamot kan ka, Lorraine. Kumusta? Nasaya at natamat. Imaya, gaputa kayat kamat asarungkaran. Agyaman ako na no kasta, Lorraine. Uray nagalas ti ugalik, idi kada kayo. Imay kalata, tapno sarungkaran na. Wala. Awanin day jay kanyak. Si kakit dimat. Agyaman no kasta, Lorraine. Sayang mati panagadal mo. No awanan panggap mo amang ituloy. Lorraine? Sapay nalaing ka no may papan iti academics. Ituloy mo to. When ko mga rod. Agam, saanan? Jakon mapaggidan no bilang laang. Ay na, kabailam day ta. Si kapay, amok akabailam. Kaputa na sirib ka. Pampanunutak ngamin damamakon, papa. Amangan no saan damot lang nga umanugot. No ibagak nga agadalak manan. Patsyak nga umanugot danto. Ore adanton anak mo. Tapara matlaang daytay ti masakbayam. Ken, masakbayan yun to iti agbalin nga anak mo. Husto ka, Lorraine. Ngam panagkunak. Namimpinsan anapukaw ti panagtalak damamakanyak. Maawatak dayta. Ngam di ka mauma amang ipakita kadakwada. Anagbabawiyamon ti amin. Sigurado ang maisublin to ti sigud alin na nganyo. Gusto timbaga ni Lorraine kan kainsan. Ituloy mo ti agad, tasayang. Kinapudno na. Talaga akayat ko, insan. Ngam, pampanunutak da mama. Amangan no di da kon suportaran. Saan mo't siguro akas ta insan? Ipatpatagda ka dagiti naganak mo. Iso siguro akas jay dakan ka ita. Gaputa saan da amaklon tinapasamakan ka. Angam amok, suportado dakan ka. Sapay ko maaatakas ta. Ngam mariknak. Talaga nga awanan ti panagtalak da kanyak. No kasta tiriknam, masapul nga agsakripisyo ka. No kayat mo manin ti agadal. Agsapul ka iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin nakasapulam? Ket kidawam ka dagiti danakkel mo. No kasta ti aramidam,
Sigurado ang maragsakan dakan ka. Agyaman ak unay insan. Nagtalinaed kalata na saya at kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko idi kada kayo. Lipatan da dyan, insan. Napalabasan da dyan. Ti masakbayan, ti panunutan tayo ita. Anya, taga-iinop kan samat, Mariel. Mama, aklo nak anag bidutak. Kat nakasagana ak nga ramidan ti amin. Tapno lang makita. Kan mariknayo apagbababawiyak dagiti inararamid ko. Anya ti kayat mo asawan. Mama, numabalin. Ituloy ko kumati panagadal ko kalpasan ti panagpasngay ko. Anya, Ikarik mama, aramida kon ti amin, tapno makapagturpusak. kayat mo asawan. Da kami kin ni papam ti mga iwan iti anak mo. Kanda kami matlang ti mangtad iti busbusam nga gadal, kasta kadi. Saan matakasta, mama? Agsapulak to iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin akasapulak kat kiddaw kada kayo? Anya, Kasta ti planok, mama. Iso asapay la kumata suportaran daklata. Ikarik, saan kay to ang maupay kanyak? Madlaw ko iti anak ta. At kastaw na iti panagbabawi na bakit. ha? Nangag ko tinagsarita nyo itay. Iso na panunot ko asuportaran talata ti anak ta. Apmo ka nakaamirisan. Anya ti kayat mo asawan. No talaga kayat naman ang ti agadal. Ay kit agadal at ta. Datan ti mga iwan iti apo ko ta. Kasanong agnakam ti anak ta. No kanayon mumat asuportaran iti kayat na. E kanta ko may ti pagnakman na. Bakit amo ka nagnakaman ni Mariel? Di na may bagatikas jay. No saan pa'y anak ka amiris. Iti biddot na. Kumusta matan ti anak mo, Manang Minda? Manungaal daw asaan nga may ijay balay. Nasaya at latamat. At dalang ijay balay. Masadot siguro arumwar. Kasta, kailiw kumatan akasarsarita ti kaanakak. Ay kato may kalata sumarong kar ijay balay ah. Ha? Sigurado ka, Manang Minda? Wan, amok aga po kada kayo iti anak mo. No apayakas jayan nga agpanunot ni Mariel. Ngamin, idi saan pa'y amap mapanidya palayo. Sana kasya iti panagpampanunot na. Pagyamanak no kasta, Manang. Kanayon ko ngamin apalagipan. Ano mabalin? Diyak kumakayat ang makitkita ang malidliday. Akyaman akmat no kasta. Sandra, ading ko. Ha? Ading ko? Kunam kanyak? Manang Minda? Pakawanan na ko ma. Amo ka sa anak anagbalin anasaya at akabsat kan ka. Ala, saan aday ta ti panunutan ta, Manang? Naglabasan day jay. Ti masakbayan ti panunutan ta ita. Sige, umunag kayo, Auntie Sandra. Agyaman ak unay balasang ko. Ay na, manulaangan abulan ti Orayan. Ipas ngay mo matan ti agbalin nga apo ko me. Wen nga rod, Auntie. Katsapay la ko ma, ta normal to ti panaganak ko. Wan, kabaalam day ta. Di ka madanagan. Umay kaminto kini Jordan iji ospital no bilang laeng. Agyaman ak no kasta, Auntie. Nakaan-anos kayo at talaga kanyak. Awan anyaman na, balasang ko. Awan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo.
No tinapalabas, kat ado dagiti banag asaan tay ang nagkikinaawatan, lipatan tayon. Wen, auntie. Nasayati pa nagpuspuso yo. Kat agyamanak. Takaskan ka tinagbalin nga auntie. Diya ka muno kasanong agkidawak iti pamakawan kan ka, Sandra. Ha? Ita takas to'y tinapasamak itanak ko. Diyak ninamnama asika ti ad-adda makatulong kada kami. Manang Minda. Pakawanan da kami ko ading ko. Sipod pa ay awan tintultulong ko kan ka. No adda parikot mo, baybayan ka, ngamsi ka, adda kalatta tumultulong kada kami. Manang. Awan ti sabaling agtinulong no saan adata. Anyaman dagiti napaspasamak iti kalabas. Agkabsat talata. Agyaman ako unay, ading ko. Man nakaawat ka unay. Kat ikarik, at ay tuyen ti pangrugyan, tinasaya at alin nanganta. Ay na, nagtaram ti ka anak kinsan. Kasla ka ano lang hindi sikog mo. Ang gamita. Oh, ada dituin nga sangsangit. Wen nga rod, insan. Nataar. Kan napintas ti pulita yo. Isoan, nataar mat ti anak ko. Ay, naku na mo ninsan. Apag iso, makaturpusak ton. No ko na mga ituloy mo, ti agadal, ay kat tumulong ang mga wiriti ka anak ka. Ha? Waninsan, uray ni Lorraine. Tumulong mo't nga agamir no bilang. Ay na, pagyamanak unay, insan. Ngam, nakababain samot unayan. Awan tirong mga pagbay na minsan. Agtitinulong tayo kidi, ha? Awirin mi ti anak mo. Tapno maipamaysam ti panagadal mo to. Agyamanak manen, insan. Wen, agadalak. Kat igaad ko ti panagadal ko. Amok anarigat apagidda ng ti obligasyon ti maysa nga ina kan estudyante. Ngam, amok akabailak. Agsakripisyo ak, kas iti inararamid yo kan ni Lorraine. Nagmayat apanunutan nanang. Nasayatan tilinangan tayo kada anti. Uwan nga rod, anak ko. Idawdawat ko, asa apay la kuma, taagtultulo yun, tinasaya at alinnangan tayo. Uy, nanang. Agtultuloy day ta. Natunggal may sa, kat amo na ti agpakumbaba. Agtitinulong tayo, ha? Husto ka, itiday ta nga imbagam, anak ko. Amok ati kinapakumbaba. Kat iso ti mangted iti kapi iti anyaman adi pagkikinaawatan. Kasaritan ti anak ta. Sa lodsudam no kaano ang mapanagin rol. Wan lakay, kasaritak ni Mariel. Datamatan ti makaamo iti apo ko ta, bakit? Ay katuan na. Sana bale, taado tayo mat ang mga iwan, no bilang lang. Ado hunam. Ne, kanyat ka at masawan. Nakula ni Sandra at tumulong mat ang mga iwan, iti apo ko tayo. Ay na, nakababainan Kastamat ti imbakak. Agam ko na namat, ngawan ka no ti pakakumikuman na ita. Ay na, nakababay ni ti kabsat mo. Mababay inak. Tunggal umay da Jordan dito'y balay. Kasta ak matlakay. Mababay na, gapoy ti kinadakas ko kankwana iti. Ang ar-aramidak mati amin, tapno marik na ngagbabawi ak. Ti pagyamanan ta, ket nasingpat ti kabsat mo. Alaag pailaang ni Baby Ijay balay manang Minda. Ha? Tapno makatrabaho ka, dito yung nagtibalayo. Makitak ngamin, kat di kan makainaw, kan makalaba. Gapo iti panagaw awir mo. Pudno day ta ading ko.
Malaman nga rod, alain nyo pa ilaang. Sukunag to, numalpas ko ti trabaho, dito'y palay. Mama, sa dino ti ayan ti anak ko. Awan mo ti jay silid. Ay, kwa anak ko, inala ni Antim Sandra itay, impan na iya balayda. Ha? Ay, napasensya ka na, anak ko. Diyak kumamat itulog nga irwarda ni baby. Ang amne makita matanak ko. Diyak makatrabaho dito'y balay, nang runa no kasjay anak kariing ti anak mo. Makatrabaho aklaang no nakaturog. Kasta ka di? Mama, no di yun kabailan nga awiran ti anak ko. Ibagayo laang. Agsardengak pa lang iti panagadal ko. Ay, saan, anak ko? Awan pa kadanakam. Ado kami amangaywan ken ni baby. Ala, ingkakit din ijay ayan da Jordan. Sigurado asim mang peten ti kasinsin mo. Adyaman ako nay, Auntie Sandra. Nakaan-anos kayo ang mga aywan iti anak ko. Awan anyaman na, balasang ko. Nakaturog ka diti anak ko. Iso asaan nyo nga uba, Auntie? Kwa, nakariing di anak mo. Simmangpot ngaminan ni Jordan. Isu nga adada ijay unag. Adamot laang Lorraine. Isu dati mangay aywan. Ay, kasta ka di, Auntie. O sige, umunag ta nga rodan. Takitak ti anak ko. Ala, agduto ka latan, Jordan. Siya kunti makaamukin ni baby. Isalak tap no makaturog. Sige man nga rod. Sana bale. Inton madamdama, addanton ni Mariel. Ada akon, insan. Oh, adda ka kaya man insan. Wen, ay na, agyaman ak unay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Ay na, Mariel, awan anyaman na. Basit la abanag data. Ay na, no awan kayo amang tultulong kanyak. Jack amon no anya tinagbambanagak kita. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagturong ni Jordan iti balay daminda. Tapno ipakaam na tinakita na ng araramidan ni Mariel. Gapu iti pungtot ni Minda. Natungpa na ti baro. Nakunangarod ni Jordan, anakita mutlaang ni Ampiang da Mariel kanti kayan ayat na ijay ili. Dagus mat nagturong ni Minda iti tersena ni Ampiang tapno agsaludsod. Impudno nga rod ni Ampiang tinakita na. Ngam saan lata anamati ti ina ni Mariel. Iti sabali abangir, impanda ni Mariel iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Impagarup ko lakit din, no gagangay laang asakit tamarikrik ngam nagbidotak lagayam. Pakawanan na, Mama. Apay adi mo imbagbaga kada kami, nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mama, mabutengak ngamin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan, pudno tindanon ni Jordan kada kami? Mama. Sama
masungbatan day ta panagsangit mo ti saludsod ko. Pudno tindano ni Jordan kada kayo, Mama. Pakawanin da ko, Ma. No nagilimad da kada kayo. Onyo! Diyak namin amo. Nung kasano nga ipudnog ti amin. Ngamin, intarayan na kunti na kasi ko kanyak, Mama. Oh, tsaka mo na niya taramidak. Mariribukan ak gapo iti inaramid ni Mariel. Kanya nga rod katadaditan. Impagarop ko lakit din no ti panagadal na ti in-intunar na ngamsan mat gayam. Ay, kaya't nasawen. Pudno ti indanon ni Jordan kadata. Agam santamot ngamin anamat pati. Wan nga rod, tsaka mo na niya ti makakada Jordan kan ampiang ita. Tapod numat gayam ti indanon da idi kanyak. Kanyan tinapasama kiti anak ta. No namatit ako maidi, kagiti imbaga na Jordan. Nalabit asana napasama kan ko na tigas jay. Tiyakla pag-arupan ti kastoy ama pasama. Anya, masikugan ni Mariel? Wan, anak ko. Isumutan ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Isumot lagayam asana na simsimrek. Ket, ada ka din ni George sa Balayda? Ay, dahi nga rod ti parikot daan ti Minda. Ah, Pinanawan kanumot jay lalaki ang nakasikog kan kuana. anya? Ay, kaasimat ti kasinsin ko. Uwan nga rod, anak ko. Isuasi ka, nang runa kat adan kaayan-ayat mo. Agan-anad kay kuma. Makauray, ti panangasawam. No girlfriend laeng. Ti panagadalyo kuma, ti panunutan niyo. Wala nang. Sipod pa'y. Awan sa baling nga arapaap ko, no di ti makatorpos. Ado man dagi ti lapad. Ang sa anak ang mapukawan iti namnama. Pampanunutak mat dagi ti sakripisyo yu kanyak. Isu nga ramidak ti amin nakabailak. Tapno matulungak mat ti bagik nga agadal. Agyaman ak nukasta, anak ko. Pagyama anak unay, gaputan na nakem ka. Hay, konsentidor tumat ngamin day akabsat mo. Ado kami anang idanon idikan kwa na, iti aramiden ti anak na. Angam ay na, da kami pa tinagbalin adakes. Uwan nga rod, ampiang. Anya ngay ita, ay na, saan kat nga rod anasaya at tinagbanagan ti anak da? Masayang anak mat, iti panagaadal ti kaanakak. Kan maasya anak mat Uray kasjay asaan anasaya ti panakilangan da kada kami. No siya klaeng, no sumro ti kinadakas ti ugalik. Ay na, ibagak aagong gunada? Kasta talaga, ampiang. Sapay la kuma, tamakaamiris danto. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Talaga adya kung makontak ti cellphone ni George. Namimpinsanan alinipat na. Talo na bulan ti si Kuko. Nga maging gaita. Di man la nagparik na. Oh, anya ti sangsangitam si ka Mariel. Saan mo ka di makontak ti kayan ayat mo? Mama. Amumat nga adon ababay tinaglabas iti biyag na. Ngam, ay na, diyaka mo na niya klase ti panagpampanunot ti abdakan ka. Ay ayatek ni George, Mama. Ay ayatan!
Amom ka di day tangay bagbagam. Ado dagiti lalaki agdat-daton kan ka. Babaruda! Ngam no apay aday pay ababaero ti pinilim. Mama. Naimbag pay ni Jordan. Into na rin na ti panagadal na. Ngam sika, day tala nagamampang tinararamid mo! Ni, sikamat gamin san. Itala nagsabat ta. Ha? Kumusta kan ngay? Kwa? Kastoy lata? Wen gayam? Kumusta kayo matankan ni Lorraine? Nasayat man ta. Madaman man ti review mi. Umadani nga minin ti exam. Say-saya atin nyo, insan. Amok akabailan nyo dayta. Ha? Igaad yu ti agadal. Tapno saan kayo ang maipada kanya. Insan? Mabalin matlat na nga agadal ni Mariel nga uray masikog. Mabalin mat. Iso na lang tamok ang babain. Nang runa, ket ado dagiti napaspasaktan na idi. Ay, sabagay matkit di. Maragsakan nak, gaputan na sayatan ti panakilangan na kanyak. Nasabat ko di na minsan. Kaya't, insan ko na namatan. Kasta ka di. Siguro, nakaamiris matan. Barang ano, agtultuloy ang dadya kinasayat na. Ay, alukuyak to man, nga ituloy naman ang tiagadal. Tani, sayang. Wala. Sayang at talaga. Sapay nasirip ti kasinsin mo. Oh, at ti kwartang aramatam. Ingkag pa-check up. Mama. Di mo namnamaan nga agsublipay ti lalaki ang nakasikugan ka. Tanod na kumakonsensya na. Amo na kumatakdran ti obligasyon na. Mama. Ano sam dagiti ungat mikan ka? Anya nga rod. Jack maumang agkid daw iti pamakawan nyo, Mama. Amok. Saan anala ka? Tapno mapakawandak. Hay, awanan ti adupay aso. Marangrang tilapayag ko. Hinkakit din agpa-check up. Nagrigat ti kastoy. Manang ampiang. Jack mo na niya ti ramidak. Hey na, amo Mariel. Isu akas jay da mamakan papamkan ka. Gapo iti sakit tinakamdakan ka. Ngamin, nangato ti expectations dakan ka. Kan maysa, agmay-maysa kang anak da. Isu akas jay. Nga manang. Italaang akas jay da. Agbaaw tumat lang ti pungtod dakan ka. Nang runa, naipas ngay munto ti agbalin nga apo ko da. Sapay la kumata kasta. Hisuasi ka. Agpanunot kan, Mariel. Amirisam anaimbag. Dagiti saan anasayaat nga inararamid mo. Iti kasta. Saanan na maulit. Si kamot gayam, kanakan. Auntie Sandra. Ay na, nasayatain may ka, manang Sandra. Alaman, kasaritam taka anakam. Ha? Bagbagam, tapno lumagan tirik nana. Ha? Apay, anyaya ti parikot mo, balasang ko. Auntie Sandra. Jack amunuan niya ti aramidak. Gapo iti nagbitdutak. Panagrik nagpaikit din. Kat ilaklak sidakon nga anak da mama kan papa. Ay saan? Saan akasta ti panunutam balasang ko? Saan apud no dayta? Ay ayatenda ka dagiti naganak mo. Di dala ekspektaran ang mapasamak ka ti kasta. Naimbag pa'y kada kayo, auntie. Takas tatibag pagayo. Makasarita dak itinasayat. Ngam ni mama, saan?
Aniya? Nukas jay, akayat mo nga adda kasarsaritam. Umay kalata ijay balay. Syakla ang mat yada ijay. Inaldaw mat arumwar ti kasinsin mo. Apay ngay takalang, naggapuam. Ha? Kwa mama. Naggapo kijayan ni Manang Ampiang. Napanak lang nagpalamiis. Anya, Apag isumat nga may ni Auntie Sandra. Iso ang nagsarsarita kami. anya, makisarsarita kan ken ni Sandra. Uwan mama. Naamiris ko asaan gayam anasayati inararamid tayo idi kadakwada. Anya, Awan magtidakas na. Numakilangan tayo kadakwada, mama. Italaan na amiris ko. Asaan arumbang aginurgora tayo ida. Iti manong nga oras na panagsarsarita mi. Nalaganan tiriknak. Gapo iti panang bagbaga na kanyak. anya. Imbagak kan kwa na ti parikot ko, mama. Kat maawatan na ti sitwasyon ko. Imbagak amin kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan. Da kayo, mama. Didak maawatan. Ngam ni Auntie Sandra aginurgura tayo. Jak namnamaan. Nga isugayam ti makaawat kanyak. Isu tinang bagbaga kanyak. Isu analag-anan tiriknak. Nasayat no asta nanang. Tapno maya tirik na ni Mariel kadata. Awan mat siguro dakas na. Awan mat, anak ko. Iso na laang no addaman ng timakuna ni Manang Minda. Awan mat siguro. Imbagak mat kan ko na, ano kasapulan at ti kasarsarita, umaylat tali ti balay. Kasta ka din nanang. Eket na. Umaylat ta ditoy. Bareng addan tugundaway ang makapagsarita kami mat iti kasinsin ko. Ado ti kayat kong ibagakan ko na. Wan, anak ko. Ibagak to kan kwa na, no umay dito'y balay. Nasaya at ta nagsabat ta, Sandra. Ha? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ita ta makisarsarita kada kayo ti anak ko. Pangasiyo, tasaan atila komporme ti bagbagayo kan kwa na. Saan mat, Manang? Amin nga imbagbagak kan kwa na. Kat pagsayaatan na. Kinapudno na? Nakuna na kanyak nga agparparikot. Gapo iti aramidan nyo kan kwa na. Anya, Amin tayo. Ada pagbiddutan na. Amok nga ado ti arapaap mo para iti anak mo. Ngam saan ka kumamot nga aglablabas iti panagsasaom kan kwa na. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na. anyat kayat mo asawan. Tulungam ti anak mo, Manang. Aklunan tay latan nga iso siguro ti gasat na. Saan mo kumamot a pagsasawan? Taama nga no ad-adalaeng ang madepres ti anak mo. Nakaskas daw data, Jordan. Kaslagyak pa dyan, amakisarita itan ni Mariel kini Auntie Sandra. Uray siya nga ron. Mas dawak mat lang. Ang awan ti imposible, no nakaamiris ti may sa tao. Sa bagay matkit di Kan, umay ka din ni Mariel ije balayo? Wen, ang jak maranranaan. Kasta ka di? Ay, umayak tuman mat pumasyar ijay. Kaya't kumat amakasarita ni Mariel. Ay kat na. Inton Sabado, umay ka balay. Sigurado nga umay dayjay. Sige, awan mat karamidak ije balay inton Sabado. Umayak, mayat ti rumwar sag paminsan, nang runak at nalpasan ti exam. Kasta talaga ti biyag balasang ko.
Kas iti kanayon nga ibagbagaken ka. Awan ti perpekto a tao. Amin tayo, adda pagbiddutan na. Agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak, auntie. Nanang, anda kami. Kadwak ni Lorraine. Nilbag ng orasyon na. Oh, Mariel, nasaya at tada ka dito eh. Lorraine? Wan, siyak. Imaya, takayat kamat ang makasarasarita. Agyaman ak nukasta, Lorraine. Anya tirik na ni Mariel, iti panang sarungkar ni Lorraine kenkwana. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan anamnamaan da Jordan kan Lorraine, a makita da ni Mariel akadwa na ti kayanayat na. Pinalagipan nga rod ni Sandra ti anak na, asan latan nga agtagtagari. Madanagan met dagiti agasawa aminda kan Hulyo. Gapo iti saan apan nagawid ti anak da. Iti pan nagawid ni Mariel, di magas iti tersena ni Ampiang, tapno palagipan na, asaan amang idanong daytoy kadagiti dadakkel na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Jordan, mabiit lang. Ni Mariel dayjay ha? Ah? Dayjay rimwarda iti hotel. Unya peso. Kat ni George Mante kadwa na. Amangan no makita data. Amangan no ibagan to di kasinsin mo nga isulaang ti sipsiputan ta. Nas ka na maamuandaan ti daytay nga raramidin na. Ora ibagada naman nakibiyangak. Ibagak. Anya, Jak panggap adadaalan ti kasinsin ko. Panangin sakit lang ti aramidak. amangan no daytang aramidam. Kat sikan tumanin tagbalin adakas. Makamunditan. Tinapatay kat maibagak kada ko ada. Nanang, nasaya at no ibagak ka ni Auntie Minda. Ngamin, amangan no maisagmak ti kasinsin ko. Maawatak ti kayat mo asawan. Maamakak nga rod iti kabsat ko. Sigurado adata ti agbalin adakas. Makamunditan. Tinapatay, ibagak kada ko ada. Tapno amuda, noan niya ter aramida ni Mariel. Ha? Amok nga doon tinakakit-kita kada ko ada at taga dito eh. Ang mabutang da amang idanong kada anti. Iswa siya kung timang ibagahan na. Sana bali? At damot ni Manang Ampiang ang nakakita matla kada ko ada. Apay ngay may ka dito'y balay, Jordan. Uncle, ada ko maibagak kada kayo. Siguradom lang nga pagsayaatan ti umay mo ibaga. Tano saan, agawid kalangan. Pagsayaatan na ito yung ibagak kada kayo, auntie. Anya dayta. Uncle, auntie, sana pa nang dadali ti anak yo. Ang kaya't ko lang ang maamuan nyo. Anak kita may ida iti kaayan ayat na. Idi pa'y damo Nakita may ngag-holding hands da iti palengke. May kadwa. Nakita may ida. Arimuar iti may sa hotel. Awanan kay tibayin. Liman lalakyan ka chismoso. Tinungpadak matan. Amok akayat mula ang adadaulan ti anak ko. Iso akas tati bagbagam. Awan mat ibagbaga ni Mariel kada kabi nga addan kayan ayat na.
Si kakit din, ti adam mo na. Saan lang ada kami kanilo rin tinakakita kadakwada, anti? Uray ni Ampiang. Adamot am muna, maipapan ka ni Mariel. Ay, kunakmat ngamin kan ka, anak ko. Anya ngay ita. Si kanti tinong paday jay nga antem. Okay lang kanyak nanang. Sana bali, tanay bagak mo tinakitak. Ada kadakwadan no di dapat chen. Adda ka de, ti kasinsin mo itay napan ka. Rimwar ka numat nanang. Napansa ka no kadagiti ayan ti gagayem na. Ala, bay amon anak ko. Di mon panunuton dayjay. Ingka kat agsaganan. Tane, anya orasan. Ang mga numaladaw ka iti trabahom. Kasta ti may naimbaga itay kada kami, anak ko. Ulbud da dya lalaki, mama. Kayat nakla adadaulan, iso akas dya tibagbagana. Awan ka ayan-ayat ko, mama, papa. Tunggal umwarak, dagiti laang gagayam ko tikadkadwag. Paimanday di alalaki. Talaga pagpongpong totanak. Jak lang arudan ida bibiyangan. Ngam iso dati man nakibiyang. Amo yumat, mama. Sipod pay, talaga adakkel ti apal na kanyak. Ngamin, amin nga aramidak, di na maaramid. Amin nga da kanyak, awan kan kwa na. Ala, Huston. Mapan ka man ni Jayan tigapsat mo. Ing kapag sasawan tayo Jay aka anak kam ngawanan pain. Ado ti mabalin na dadailan. Ti paya anak tama tinapili na. Talaga mapanak. Jak palabsan day toy ngay naramid da. Ha? Manang minda? Ayan jay anak mo aman nakibiyang. Manang minda? Mabait laang. Saan anasaya at timbagbaga na? Mabalin ko akaswan gapoy tikas jay ngay naramid na. Amin nga aramidan ni Mariel, ibagbaga na kada kami nga agasawa. Awan tilimlimad na. Manang minda, no adda pa nagtalak mo iti anak mo, kastamot kanyak. Natalakak iti anak ko. Isu nga amok adi nakabaulan ti agulbod. Kayat mo asawan. Podno, jay imay na imbaga kada kami. Ay, kas iti nakuna ti anak ko. Saan laeng nga isuda iti kaayan-ayat na tinakakita. Padasam amapan ijayan ni Ampiang. Agsaludsud ka kankwana, manang. Mapanagnakak lang asan apod no day tangay pagpagayo. Talaga adyak agpangadwa amang idarom kada kayo. Manakibiyang kayo iti biyag ti akin biyag. Kasta ti may imbaga jay anak ni Sandra balay. Kat nakunana nga oray si ka, nakitam ti anak ko, akadwa na ti boyfriend na. Manang minda? Saan ba't parang dadaal iti anak yo? Kan kada kayo anak-anak na. Ngam, puno timbaga ni Jordan kada kayo. Numalagip yo, jay talong aldaw asan anagawin ni Mariel. Jay ipapanday jay beach. Kadwa na idi, ti kaayan-ayat na. Anya? Kano saan kayo lata mamati? Ayaban yun ni Mariel, tagsasarita tayo. Binilin nak ni Mariel, as anak nga agidandanon kada kayo. Ngam, tangay imbagan ti kaanakan nyo kada kayo. Wan, puno ti imbaga ti kaanakan nyo. May sakamat abakla. Siguro, agkonsabos kayo iti dayjay alalaki. Kaya't yo adadaulan ti anak ko. Anya? Ania? Kasta, ti imbaga ni manang mindakan ka? Ay, wen. Ay na! Kasta unay apong na kanyak si ka. Apay nga tangamin adi na saludsudan di anak na? Ay na,
No anya ti imbaga ni Mariel. Iso ti patyen na. Ay, unay maten a kinakonsentidor dayta. Uwan nga rod ampiang. Oray syakmat ngamin akabsat na. Kat di nakmat patyen. Ay, sapay la ko mangerod, tasaan ang maisagmak jay anak da, itikas jay ngar aramiden na. Nangrugin ti enrollment para ita nga school year, anak ko. Wen, mama, inton bigat ti nagsasaritan, mi kadagiti gagayem ko nga ipapan mi iti pagadalan. Tapno again roll. Nasayat no kasta. Ag-enroll ka. Igaad mo ti agatal tapno makaturpos ka. Iti kasta, mabain to ni Jordan kan ka. Kasta at talaga ti aramidak, mama. Pabainak tayo dyan lalaki. Gapo iti panang daddadaal na kanya. Kat, ag-enroll ka di day jay itaatawan. Panagkunak. Saan, mama? Amangan no saan pa'y nga umdas ti urnong na iti pagtrab-trabahuan na a restaurant. Nasayat mat no kasta. Gungguna na. Kasjay ti maganab ti mang daddadaal iti pada na at tao. Oh, anya daytar aramidem, anak ko. Bilbilangak man dahil kakaisun nga urnong ko nanang. Mapan kami iji pagadalan ita. Kadwak ni Lorraine. Ingka mag-enroll. Ha? Katuwan anak ko. Uwan nga agpaiso. Enrollment yu gayam ita. Uwan nanang. Oh, adtoy. Inururnong ko titangdan ko iti mano alawas. Imbag lang nga inayon mo. Tapno adabus-busam, anak ko. Sana nanang. Idulin nyo latan dayta. Di ka matanangan. Sana ka sumardeng agtrabaho. Agtrabaho aklat ha. Kalpasan ti klasek. Ha? Nga mabannog ka, anak ko. Kabailak nanang. 5 lang nga oras ti panagtrabaho. Agsakripisyo ak. Tapno adabus-busak iti panagadal ko. Oh, naka-enroll tamad tan. Agawid tan. Tapno makainan na tamad. Uwan nga peso. Uy! Talaga mo na. No, syakti si ka, Jordan. Agtrabaho aklangan. Uray saan kang nagadal? Gaputa marigatan ka iti pagbayad mo. Mariel pang nga asim. Saan mo kumamit nga ibabain ni Jordan iti kaadwan ti tao? Sikapay ti simong bat, ah? Apay, mabain kayo ama-amuan ti kaaduan, anakurapay kayo? Ha? Nakurapay kayo lang arudan. Nalaing kayo pa'y amang dadal iti padayo at tao. Anya? Iti kasta nga ugali yo. Ad-adda nga agrigat kayo. Anya, nag-enroll ni Jordan, anak ko. Wan, mama. Pinabainak ida iti kaayan-ayat na iti pagadalan. Anya, Tiyan da siguro. Katjak ida tutupan iti kasjay nga aramid na. kat, anya nga iti kunadakan ka. Awan tinaramidan da, mama. Ha? Kasjay ti sagrapan tinalaing amang dadal iti pada na at tao. Husto lang tinaramid mo, anak ko. Tapno agnakamdamat. Kan panunutan da, asaan anasaya at ti aramid da. Ay na! Talaga nagalas ti ugali day akabsat mo, manang Sandra. Ha? Agasem! Manipod imbagak kadakwada, tinakita nga aramid ti anak da. Pulos asandan nga umay gumatang dito'y tersenak. Ay, lablab sandak latan. Anya? Ay, mapanda gumatang iji ayan ni Nena. Ay, sana ilabas-labas ditoy. Ay na, pasensya kan iti kabsat ko, ampiang. Amumutan ti ugali na dayjay.
Nasakit lang amin tinakam ko. Gaputay di. Dito'y da nga umay umutang. No kas jay nga awan pa'y kwartada. Angam ita. Ay na. Labas-labasan dakmatan. Di pa'y lakat may padugmaam no maibatog dito'y tersenak. Apay nga tananan. Talong aldawan asan asimsimbrek ni Mariel. Ha? Ne, apay ngay. Diya ka mo? Adon ti kwisis anamis na. Kasta ka de. Apay ngay ngatan. Sapay tunggal agabsent day jay. Siyak aka na yung ti pagdamagan ti profesor na. Ala, bayam. No masabat ko ni Manang Minda. Saludsudag. Wen man na tapno amok ti isungsungbat ko. Salud-suden dak. Aldawan anak ko. Apayawan klase mita. Papa, agkakapsuta. Apay nga eh. Ay na, manon nga aldawa kasta ka anak ko. Nasaysaya at siguro no mapantayon iti ospital. Tapno maamuan no anya da ita amarikreknam. Saanan, mama? Kabalak pa'y mat. Di kay matanagan. Sumra ka kinton bigat. Ay saan anak ko? Saan mo apilitan no di mo pa'y kabalan? Alala kay, ingka paandaran ng jaylukan, mapantayo iti ospital. Anya ti kayak asawan daytoy, Mariel? Mama. Impagarup ko lakit din, agagangay laas sakit day tamarikreknam. Nagbidtot gayam. Pagkawanan na. Apay adi mo imbagbaga kada kami. Nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mabutangak ngamin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan? Podno ti indanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasumbatan day ta panagsangit mo? Ti saludsod ko? Anya ti isungbat ni Mariel iti inana. Papagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagbakasyon da Jordan iti pagadalan. Isu nga inkadengdakan ni Lorraine ti agbirok iti part-time job da. Kat baligi nga rod anaawat dagitoy. Tunggal mapalabas ni Julio ni Jordan, kanayon na apagsawan da itoy iti saan anasayaa. Pinalagipan mat ni Lorraine ti kayan ayat na. Asaan nga iso ti makalaped iti anyaman nga aramiden da. Iti sabali abangir, nagpakada ni Mariel kadagiti dadakkel na amapandaag beach kadagiti gagayem na. Pinalubusan nga rod dagiti agasawa. Iti pannagnada iti public market. Nakita ni ampiang ni Mariel nga adda ka holding hands na alalaki. Ita gagayem, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ay na, tawon mo't tanti na palabas. Manipod na udi na panak ijay beach. Hoy, Mariel. Asino jay lalaki aka holding hands mo? Isu ka di day jay? Shhh. Pangaasin, manang ampyan. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa. Ha?
ni George Dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan amo da mama kan papa may papan ka ni George. Iso apa nga asim. Di ka ang tagtagari. No problem. Amamunak. Diya kaya ti makibibiyang itibiyag ti sabali. Agyaman at lukasta, manang ampyang. Jordan, ni Mariel Dayjay kan kadwa na dagiti gagayim na. Uwan may paiso. Kat ni George ti ka holding hands na. Nakadlaw sang ti kasinsin mo. Kimita dito yung nagtakdaran ta. Jordan! Lorraine! Dua kayo lang ang nakakita kada kami ka ni George. Malaksid kada giti kagayam ko. Anya Da kayo ti makaamo itinakita yo. Wah, insan. Anya ti kayat mo asawan. Di nakawagan iti insan. No di mo kayat nga isabwag ko kan kada ito'y melting nga inumak. Anya? No maamuan da mama kan papati maipapan kada kami ka ni George. Amok ada kayo tinangidanon. Kat agsaga na kayo. Anya? Iso ano di yung kaya tiriribok? Kasayaatan nga agulimak kayo latan. Nalawag? Kasla jackpot yung tinakita. Uray siyak. Jak namnamaan nga agayat ni Mariel itikas kin ni George. Wen nga rod. Imposible adi na amo ti maipapan iti dayjay lalaki. Pudno ka di agwarwaras idi adamag. Nga dadwa a babae anasikugan ni George. Wen, amok di may sa babae. Ta classmate ko di high school kami. Kasta? Sapay la ko ma. Tadi na aramidin iti kasinsin ko. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na a girlfriend na. Uray kasta tinakita yo. Di kay latag-tag-tagari, anak ko. Wala na. Awan mat panggap ko amapan mangidanon kadaan timinda. Nasaya at no kasta. Bayan tayo lata. Nga isudan to ti makatakuhat no anya ti aramidan ti anak da. Madanaga na kiti insan ko. Amangan ngamin no aramidan mit ni George kan kuha na. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na akaayan ayat na, nanang. Saan mo't siguro, anak ko? Ngamin, amok akabaalan dama ng minda, kan bayaw nga isuro jay kakaisuna nga anak da. Sa bagay matkit diyan, nanang. Nakunak dayta, gaputa ka na yun idi, nga ibaga ni manang minda. Ama sigurado na, asaan ama ipada jay anak na itinapalabas ko. Ne, da kayo matgaya, manang minda. Apay, ada kayo ti may gimatang. Awan ka din ni Mariel, ama ibaon nyo? Ay na, awan pa'y nga rod. Talon nga aldaw tinapalabas manipod na Panday J Beach. Aging gaita, saan pa yan nagawawid? Kasta? Oh my gosh! Amangan kit dimat no nag-enjoy iti kasta unay. Isu analipatan ng tinagawid. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ha? Ay, kuha! Awan day jay, manang minda. Ibagam kit din no niya tigatangem. Sanak agumatang, umayak la agload taawagak ti anak ko. Madanagan kami ngaminan iti asawak. Ni mama ti umawawag. Sung bata ka dakos. Tapno sana makapumpad. Hello? Mama? Hello, anak ko. Nasaya at mata sinong bata mo tiawag ko. Madanagan kami kin ni Papam. Mama, pasensya kayo kuman ha. Ado nga mi tinaramid mi dito'y beach. Kasta ka di. Kat kaano nga ron ti panagawid mo, anak ko. Manumeten nga aldaw yu dita. Kalpasan ti lunch. Agawid kamin, mama.
Anya, nakasaritam ti anak ta? Wan, sinungbatan na ti awag ko. Ket, kano nga agawin? Agawid da kanu kalpasan ti pangaldaw. Agawid da jay taamok ana ibusan ti kwarta na. Ay, una yan ti anak ta. Kaslaman tay baka na ibulusan. Aging gaasaan na pagawiden. Saan nga agawid? Ala, di mon pakadanagan ti anak ta. Amunan der aramiden na. Kan may sa balasangan ni Mariel. Isu nga ado, ti gagayom na. Uy, Mariel! Adakan! Tagtagari, manang ampyang. Ay na! Nasaya at matanagawid kan. Madandanagan da mamakan papam. Nag-enjoy kami nga ni iti husto iti kadami ijay beach. Iso anabalag kami ijay. Uray kasta. Nasken nga ag-update ka kadag itinaganak mo. Iti kasta. Saan da nga agdandanag ken ka? Wan mo? Di magasak di ti Teresena manang ampyang. Taulitak nga ibagakan ka. Di ka kumaagidan danon kadag iti dadakkel ko. Ay na. Wan ka di. Ay na. Danag mun aya. Ala, agawid kan. Ta sigurado, padpadaanan da ka da mamakan papam. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Pasensya kayon, papa, mama. Nag-enjoy kami nga min ijay beach. Siguraduam lang nga puno ti bagbagam. Amangan hindi mat no at lalaki kakadwayo anapan. Ha? Awan, papa. Awan. Nasayat no kasta. Ay na anak ko, pang-asim. No sumarunong nga da papanan nyo. Umawag kamot akada kami. Tapno makaturog kami iti nasimbang. Tatalagang agdandanag kami may papankan ka. Pasensya kayon, mama. Sige, kastanto ti aramidan. Wen, manang Sandra. Pudno timbagakin ka. Nakita ti dua matak. Kasta? Kinapudno na. Ammo ko ti maipapan iti dayta, ampyang. What? Nakita mo't laeng ti anak ko kung ti kaayan-ayat na ida ijay ile. Kan may sa, am mo da jay lalaki. George kano tinagan na. Sa anak mo't di a judgmental. Hangam ay na, manang Sandra. Panagkitak iti day di alalaki. Ket, kasla adik. Ha? Ngamin, di takyag na. Tatu amin ti makitam. Uray dagiti saka na. Ay na, katatato. Jay laro pa nan ti awan tatuna. Aniya? No kasta, saan laada kami ka ni Lorraine nakakita kadakwada nanang? Wan, anak ko. Nakita mo't laeng ni ampyang ida. Nasayat ano kasta nanang? Tano bilang maidanon kadakwada, saan ada kami ti pabasulan ni Mariel? Wan, anak ko. Di ka madanagan. Saan na bale? Taamukmat ang nakita ni ampyang ida. Ket, anyatin ako nanang. Awan panggap na amang idanon kada antiminda? Jakman ammo, anak ko. Makaammo ni ampyang no ibag-ana kadakwada wano saan. Rabi, yamawan pa'y lati anak ta, bakit? Wan garod lakay. Madanagan akmanan. Tadyak mat makontak ti cellphone na. Napanan namanen. Ti pakada na itay bigat, mapan kano iti ayan ti may sagayom na. Adda kano aramitan da. Jakmaten na sa lutsod, kaputag dardaras mat ngamin. Ay, una yan ti anak ta. May ruwam nan ti kas dyan aramidin na. Gagangay na tabalasang kat nga rod. Kan ado ti gagayom na.
Palagi pa met sa paminsan, Minda. Ang mga noan niya la di tantararamidan na adita mo. Ah, ay nalakay. Awan dakas ngar aramidan ti anak ta. Man nakigayem laeng, iso akas jay. Na kayo matgaya, manang Minda. Papanan nyo, kat napigsa ti tubo. Ay na, mapan kami kuma ijay ili. Anya? Saan ngamin ang nag-awit ti anak mi idirabi? Madanagan kami unayan. Saan kami ang nakaturog idirabi? Anya? Kanjak pa'y makontak ti cellphone na. Kasta ka di? Ket, amuyo nga ron no sa dino ti pangsapulan nyo kenkwana? Day tangarugkat. Ay na, manang Minda. Das kan nga amon nyo, no anya ti aramidan ni Mariel. Ang mga no da ilimlimad na kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Ha? Ay kuha. Awanday jay. Awanday jay. Ay tikunak. Saludsudan nyo ti anak nyo. Ang mga no saan mo't ati gagayam na ti kanayon na akad kadwa. Anya? Saan ang nag-aawid ni Mariel idirabi Wan ka no. Isumot tinakunan ni manang Minda itay. Duada nga agasawa anapan ijay ili. Mapanda ka no sa pulan ni Mariel. Ay, nagrigat lakit di nga minti agsasao. Correct. Ay, itay di magasda dito ay. Ibagak ko matinakitak idi na minsan ng aldaw. Amangan no ibagadan tumanen aman nakibiyangak. Uwan nga rod. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ajak imbagbaga iti kabsat ko. Ngamen, amok akasta ti ibaga na kanyak. Kakaisuna nga anak da. Imposible mat no di da kabailan nga isuro. Ay, sa bali talaga tinay chief. Kumpara itel daw. Duma ti banog. Kasta talaga. Anos lang. Sa nabali, manulaangan alawas. Enrollment tumanen. Sumardeng kan tumanen ngag trabaho. Ala, mapantangaro din ni J Coffee Shop. Agkapita pa'y sarbay nga agawid dak. Ken mapan kamutin agtrabaho. O sige. Ha? Mabiit lang. Hindi Mariel DJ Ha? DJ Rimuarda iti hotel. Uwan nga pweso. Kat ni George te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga nuibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken amamuan daan ti day tangar aramidan na. Ura ibagadan aman nakibiyangak. Ibagak kadakwada. Anya? Jak panggap adadalan ti kasinsin ko. Panang isakit ti aramidag. Ibaga nga ta ni Jordan tinakita da kadagiti naganak ni Mariel. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna a serye tayo ita alawas ana pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Uray kaskasano, at dalata oras ta iti tunggal maysa. Kas ita, at data dito'y park. Saan matakanayan nga agdate ta? Wala, taado matinaskan nga ipang pangruna ta. Ngam ti panagdate ta. Agpadat ang agad-adal,
Ken ag part-time job tapay. Iti kasta, isupay timat gadanta. Wen Lorraine, Agan anos talata. Aging ga makalpas ta iti panagadalta. kasta teramiden ta. Nang runa, ket adamat arapaap ta para iti masakbayan. Wen Jordan, katnas ken laang ti panagan anos kan sakripisyo. Sapay ko ma, tamaragpat ta ti arapaap ta. Pagbalinan ta nga inspirasyon ti tunggal maysa. Tapno maragpat ta ti arapaap ta, Jordan. Gusto ka Lorraine, ket kasta teramiden ta. Ala, mangantan Jordan. Siya kun ti makaamong iti bayan. Kababain matkin ka. Apay akababain, kit agayan ayat ta. Agpadatang estudyante. Sige, kastilaangan. Aggudwa talaangan iti bayad. Wala. Sana bale, taan niya laang matday to in order ta. Saggay sa arais kan sidaan. Kan di mawat ta iti sabaw. Ayos day ta. Wala. Kaday talahan ikabalan ta. At least, mabsug ta. Kan tinaskan, nakapag-date ta. Sige nga Rodan. Mangantan, tagawid ta. Tapno makapagrepaso ta. Sige, mangantan. Agbaawan ti in order ta. Nasingpot ni Lorraine naman. Nasaya at no kasta, anak ko. Ngam ni no girlfriend laang wan. Wala nang. Paramis ko dahi kada kayo. Ti panagaral yu kumati into na rin yo. Di kay agapura. Dumtang tulat ta ti gundaway. Para kadagitibahan nag-asaan pa'y amabalin ita. Wala nang. Ibagbagak na ito'y. Gaputajak kayat ama ipada ka kanyak nga inam. Kayat ko ama katurpos ka. Saya atam ti panagadal mo, anak ko. Wala nang. Aramidag ti amin. Tapno makita yung to ti bunga ti amin as sakripisyo yo. Oh, Jordan, anya ti panggap mo ita a bakasyon? Ako panggap ko ti ag part-time. Iti nga restaurant na nagtrabaho ak idi. Kasta? Ay katuan Oray siya, nagsarita kami iti kasinsin ko. Agtrabaho ak ijay salon na. Asidagmat lang ang dayjay ijay restaurant nga bagbagam. Nasayata no kasta. Naskan nga trabaho ta ita a bakasyon. Iti kasta, adan to busbuson ta inton sumaruno nga enrollment. Husto ka. Nangruna kanyak Nasanak nga trabaho. Nadyak tulungan ti bagik. Kurang mo ti masapsapulan ni nana nga pagadal ko. Gayam, anya nga iti aplayam at trabaho iti restaurant. Ura niya ditan. No niya ti bakante. Isulat ta na. Mama, agpakadak kumakada kayo? Ha? Kasangay nga mintimay sa a friend ko inton Sabado. Nasken nga adda kami agagayam na. Isuan nasken na mapanag. O sige, day talaga yam. Awan parikot iti dayta anak ko. Ngam saan adito'y lugar tayo, mama? Ijay syudad. Bakasyon ngamin ita. Isuan ako na dagiti dadakkel na, nga ijay syudad nga agselebrar. Adda ngamin balay da ijay. Kasta ka di. Ay katuwan na. Basta ti kanayon nga bagbagakan ka anak ko. Agan-anad ka iti amin na papanam. Ay, nagaduntumat ngamin ti gagayom mo. Wen, mama, di kay madanagan. Kanayon nga agan nadak. Kasta talaga, tada kabailan na itibiyag. Ado, tigagayom na. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Jordan. Nagapuam. Ijay ili, insan. Imbagak idi adinak awagan iti insan. Saan ka di? Anya? Okay lang. Tawan mo't makangag. Ngam no iti kadwan ti tao. Dinak awagan iti insan. Nangruna no ijay pagadalan. Anya? Diyak kayat agapukan ka.
kat bumaba ti panagkita dagiti tao kanyak. Nalawag? Mama, nasabat ko itay ni Jordan. Narabyan mat. Kasta ka di anak ko. Naggapuan na ka no? Naggapo ka no ijay ili? Kasta. Siguro, napanmanan na kitagdan. Awan mo ti sabali amapan naramidan ni Jaili. Bakasyon mo ti ta. Sigurado, Mama. Napan iti restaurant asigot a pagpa-part-time man na. Rumbang laang. Anya nga iti busbusan na, no agsadot-sadot. Imbag kumamat no adda natalgad at trabaho ti nana. Awan mat. Mangnam na madalaang iti tangdan na, amapan makisaksak ka. No kasta ti imbagana, anya ngay nga rod anak ko. No di na kayat ngaw awagam iti insan, Mariel ko namlatan. Tapno awan ti rire. Nanang, Tinapatag, awan ti dakas ngar aramidam kan kuana. awan mat nanang. Isu na lang ta ibain na klaunay. Nang runa ka dagiti gagayem na. Anya? Jack amo, doa pa akas ti panakilangan ni Mariel. May salang ti kayat asawon da ita, anak ko. Ibain na ka akasinsin na. Gapo iti kinakurapay ta iti biyag. Ngamala, bay amon anak ko. Kas iti nakunak itay, tinapatag, awan ti dakas ngar aramidam kan kuana. Narabyan ka manan, anak ko. Uy nanang, nag-overtime ngamin. Kasta ka de. Ay na, Jordan. No saan mo akabaulan, di mo ko mapilitan. Kaya't ko ngamin di makaurnong nanang. Imbag labos-busak, itong enrollment manan. Kaya't ko ti makaturpos. Isungar aramidat amin na pamuspusan, tapno makaurnongak. Agyamanak. Gaputa kasta ka nga agpanunot, anak ko. Ngam numarik nam ti bannog mo, aginanaka. Aywanam ti salunat mo. Sikamot gayam, Jordan. Nagsapa ka mo tayo na romong muar. Norarigan kat sigatimang pugsat iti sapo tilawalawa dito kalsada. Wah, Mayat na ito uniformem. Kaskala atur ni tilagam. Gayam kat dishwasher ka lang. uwan uncle. Dishwasher ak lang. Saan mat alalaang ti trabaho? Gaputan na dalos mat. Ti kunam kiti. Isulaang ti mabalin na trabaho kan ka. Anya? Pudno mo timbag sana ya. Kan may sa, da kayo anakurapay. Daita ti rumbang nga trabaho yo. Kitam ni Mariel. Agin enjoy ngagpaspasyar ita bakasyon. Anya? Kasta ti imbagakan ka ni uncle mo? Uwan nga rod. Unay matan. No apay mat nga adda ka kasta at tao. Agyaman dakit di ta saan da mapadpadasan ti agrigat iti biyag. Apay pailanas kan apasakitan dati pada da tao. Makapasayar nga rod itirik na. Nang runa. Kat, uncle ko tinang ibaga. Ala, bay amlatan. Di mon idekas kaso. Saan nga iso dati makalapad iti amin nga aramidam. Adadapay kat di nga gagat ka Tauray kastoy amakitang tangdan talaang. Nadalos ti trabaho ta. Agyaman na ka. Ngamin, amin abanag apakaupayak. Ket adda ka na yung ti word of wisdom mo para kanyak. Siyempre, agayan ayat ta. Iso arumbang laang nga agtinulong ta. Laglagi pam, ambisyosa, ken ambisyosa ta. Ani amutan ni bayaw.
Di naman la pinanunot ang makapasair tirik na. Dayjay nga imbaga anakan ka. Wan nga rin nanang. Tunggal masabat ko ni Uncle Julio. At dalat ta may baga na kanyak. Pasig pa imat nga kakasakit. Ala, bayam anak ko. Kasaritak tuman ni Manang Minda. Bagbagaan na kumamot jay asawa na Tas saan akas jay ti panagsasauna. Sana nanang. Amang ano day tantumanan ti diyo pagkinawatan. Okay la kanyak. Uri na sakit tinakam ko. Engem, maawat akon. Gaputakas siya talaga ti ugali ni Uncle. Sa bagay mo't kitdi. Ay, imbaglaangan takasta ka nga agpanunot, anak ko. Uwan nanang. Anyangin nga rod. Jaklatan italtalag dagiti bagbagada kanyak. Nakitak da Jordan kanti kaayan ayat na idinaglino nga kijay waiting shed. Kasta ka di, mama? Anya tinagan jay girlfriend na anak ko. Lorraine, mama. Ha, jaylaan a girlfriend na. Kunamlan na pintas. Feeling? Anya ngay matikos da jay ababay. Baknang kadi ti pamilya na. Nursing, mama. Kunadagi ti gagayam ko ang makamamukan kwa na. Agin lalaing kanuday di a babae. Ay na, nukas jay lang ni Jordan anasapa na kiayan nayat. Awan lat pamatik ang makaturpos day chay. Sigurado dayta, mama. Kas iti napasamak iti inana. Ha, like mother, like son, ako nada. So asi ka, anak ko. Pangaasim tadi ka pa'y makiboy-boyfriend. Tapno saan ka maipada iti day chay at Jordan. Ti panagadal mo, ti into naram. Ikarik, mama. Amo yumet nga ado dagiti agdat-daton kanyak. Ngam, jak pa'y kayat ti maki-boyfriend. Mama, papa, nagsasaritaan mi kadagiti gagayem ko amapan kami ag beach inton umay a Sabado. Masapul ko ti kwarta. Ha? Ang manak ko. Nag-resort kayo, edi napanalawasan, aya. Wen, papa. Saan amabalin asa anak amapan ita? Anya langan ti makuna dagiti gagayem ko. Amang ano'y bagada nga awan kwartak. Iso asa anak amapan. Malamapan ka, anak ko. Basta ti kanayon mi nga ipalagip kan ka. Kanayon ka nga agan anad iti sa di naman napapanam. Kan siguraduam lang, ababae dagiti kakadwam. Agyaman akunay, mama, papa. Wen, babae kami amin. Awan lalaki akadwami. Ha? Oh, Mariel! Okay. Si kamot gaya, manang ampiang. Apay nga da ka dito eh? Ay na. Imayak nagpalengke iti lakok. Kasta ka di? Mapan kami mat ijay beach. Ay na wow. Sana all. Ay katuna. Apag iso, summer ita. Ay na. Handa kumamat ti agbantay iti store ko. Tapno, I will join the group. Wan nga agpaisoan niya. Ay, taon matan tinapalabas. Manipod idinaudi ang nakapanak ijay beach. Oy, Mariel. Sino day jay lalaki aka holding hands mo? Iso ka dito day jay? Si manang ampiang. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa, ha? Ni George, dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan ammo da mama, maipapan kada kami ka ni George. Iso apang nga asim. Di ka agtagtagari.
Idanon nga ta ni Ampiang tinakita na kadagiti naganak ni Mariel. Gagayem, di uliwayan adenggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda itoing estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.